zaphinde zakhala bakwethu kusayimina lo Siphumelele umfoka Mbhele phasi lemzimkhulu bakuthi ngithi angibingelele nginamukele ku-iSiphimela TV bakwethu indaba esiyitholayo namhlanje la siphasi eDurban Gagasini bakwethu sithola umusic holics bafethu uthi ama bookings atholakala kuncazelo mtolo@gmail.com Majozi 074 9380707 inombolo ithi 074 9380707 uthi naye enkundleni zokuxhumana uyatholakala umusic holics uyamthola ku-Instagram uphinde umthole na ku-Twitter kanti bafethu ukhona na page la ku-Facebook kanti ke sisekhona phasi eGagasini bakwethu khona iBeast Entertainment present bathi bane all white party lapho uzobe uthola khona uDJ Tira namaqwabe twins uTimen the best vocalist kanti no DJ B ushaya records no Ras naye weseqembuni leshaya records uSibu Majozi uzobe khona uSibu wakuzalo bakwethu no Buster 99 no Papi Cooper uzobe khona kanti ke bakwethu usuku olukhulu lobe lingomhla ka2 April 2022 kube kumgqibelo iElibate 150 kanti ama general kube ku180 egethini ku200 ama VIP ku400 egethini bathi 500 ama VVIP ku1300 kanti ke amathikithi wabo bathi unlimited bakwethu kushuthi phuthuma ungaze ushiye ibhasi ngoba azophela amathikithi bathi it's a glass free event there will be a cash bar bakwethu bathi yoqala ngo2 o'clock ntambama isikhathi until uzobe ku6 am ekseni kwaNOKTHULA stadium bathi ke ise Plan Back Bay bakwethu uze ungasali phuthuma nawe bakwethu ezinye indaba esiyitholayo la sithola ukuthi uDJ Tira uthi une clothing at Social Garale Pavilion Mall uzobe elapho ngo4 pm ngolwesihlanu ucela ukuthi wonke umuntu omesekayo bakwethu ezimpahleni zakhe ahambe awubona ingubo zakhe ezinhle ngendlela esimangaliso lapha atholakala ama jackets ziyatholakala izikipa kanye nokwangezasi ikhindi neziketi konke bakwethu kuzobe kuhle kunje ya uthi ucela isupport yenu nimsupport njengana